Tripura Motha organized a high-profile courtyard meeting at Jairampara under the 17th Pekwajala Janmeja Nagar West Ratanpur VC. The meeting saw the presence of Gita Debarma, Tripura Motha candidate for the TTA polls, MLA Manav Debarma, former Minister Mebar Kumar Jamatia, West District Secretary Naisamari Debarma and others. The primary objective of the gathering was direct interactions with the local residents to amplify awareness regarding the party's core demands and vision for the council. The courtyard meeting format allowed for a two-way dialogue where villagers shared their grievances and expectations within the candidates. Okay, jak tabu jini asol bijon abon ang kita sacinai jeng nasik nai di Tripura wo jeng ni jini achievement hau pano jeng o jaga o hani besa hampano jino jaga hani besa ni morjada jeng mania onek din romoi tabuk ni ya haisi 70-75 বছর romoi jeng o hani besa pano morjada mayangai Chini bebak man thai sok tai noi de jeng deprive khlaijagai jeng side ke se khiklai tonjak ma hai buma ma kotoi bai besa satoi tonjak ma hai haida buska geta bu ek side to maharaj chini hani bubagra chini bebak man thai sok tai no man rnani bagai chini dabi rok no tui kubun do phawa thangai delhi o thangai kubun do phani bororok bai fight khlaioi jengno kuchugo kasarnan bagai Chini obasthano teisa upgrade khlainain bagai chini bubagra fight khlai tongo ek side to no tei kaisa side to hongkai chini nangkuk mani rokno phano jengno riya hnei jengno chatok pitok khlai chini manthai soktai no riya karei riya tongaibo manthai soktai riya mani porebo norni boot anorodi hni sanai tei side kaisa bata jak abo hongkai BJP o jatongnai rok Chini man thai sok tai da ruba mungsa pano na roman script no approve khlanya ni kok sau na direct fund na ni kok sau na land rights na ni kok sau na chini kabang ma dabi agi ro sahor jak tongmani saklai jak tongmani maharaja ni chukti tripakik chukti ni yakhaba 125 তম সংবিধান সংশোধন khlaioi 2019 je dabi jeng khlai rohormani o jagani assembly o cabinet o pass khlai rohmani abrok rnani thaisa pano kok sayoi tamo boot sanai to tabung norok ano sadi West Ratanpur ni ngai jeng sabono boot de thai klai kha jengno runa hnai ti sanai jengno chini sukduk ni bagi je kok sai tongnai bono de nai na nong ni dabi dawa riya nei phang phang open on camera je sai tongnai nong ni roman script riya nong ni direct fund riya land rights riya riya ni je sai tongnai jeng bono de boot na klai Salah sabono nai Yes. Each and everyone, Sara Tripura ni borok no tabu, pray 95% and above, 95% and above, buba grano no tabu support klayo, tuma bericu, tuma bura, tuma sikla, tuma cerai cikon porjonto no muk na social media rogo, buba gra I love you, ne, real khaile borok bo, cerai cikon te porjonto siu. Buska aba haikai Sara Tripura no chini bubagrani boyar bini hamjakmani bini khairokjakmani bini bukhakwar bukhakaham aboni boyar sipchai tongo kaje chini West Ratanpur ni borok bahaino jeng jotono dio bisas tongo jeng bubagran logino tongo 100% hangkai bubagra jen aimatino jeng tongnai aba haikai no jeng Sara Tripura across the ADC area orthat ADC area jesuksak tongsak 28টা সিট tabuk Tripura Motha joto jagano candidate jak aboni bising 28টা ni bisingo mus iya khub সম্ভবত 28টা pano jitna to haipano je kom pokkhe no 25টা সিট tubui buskang maso jeng kepai ni khai tumu abokai norni thani message ri tongmani ang do jeng phainai 100% guarantee abo tangi guarantee hingkai Tripura sara joto no siu
যতন সিয়া দিবা जों সাতক জামান সেই দङ চিনি বাগै সাবো কক সাই দं ব পার্টি ব লিডার তামো দাবি তৈ তিপ্রাসান বাগै আন্দোলন খাই দं जों যতন সু বা বিজেপি রা ব এঙ্গেলো বুট মানা নি বা চাংখাই বানো নরং কথা বানা ব এঙ্গেলো বুট মানা হিনো সাধারণ ন্যূনতম রোমান স্ক্রিপ্ট পর্যন্ত আমরা দেব না नै সাই দंनाय ব এঙ্গেলো বুট মানাই বড় কাম খাইবা যত বড় সমানভাবে বুঝিয়া একই সঙ্গে বুঝিয়া যারা বিজেপি নো বুট দনাनै ওয়ানসুক দंनाय र ओइ एखाबा সিপিএম नो बुट दनानै ওয়ানসুক दंनाय र ओइ एखाबा अन्न गुबुन पार्टी तिप्रामो थाबादे जे पार्टी दंनाय नो बुट दनानै ওয়ানসুক दंनाय र बरखंखाय निजिनि याकुं नो गुदालबाय सरि रुवाबाय तानमानि समान जों वाइजि नर काहामखौ ওয়ানসुमाय हेदा रुवाबाय तानमानि समान साइजों रुवाबाय तानदि याकुं कंनि नो नगो आजुगै दंदि याकुं सगै आबोनि समान जे हाइजि काजे आंनो मिथानि काइसानि हाम्बल रिक्वेस्ट गाबो सोंनाय फाइदि जिनि दाखु बुखर जदि अ पाराव केबो बुजिया तंखांखाय जों बरनो बुजोगलायनाय कारण चिनोबो सुदु खरकजानि जबाया खरकजानि मुभमेन्ट या बुबाग्रानि सिमी मुभमेन्ट या जिनि एन्टायर तिप्रासा दफानि मुभमेन्ट पाल हंके साल जों सालसे जयिंनाय ते ओ 26 जे बसकां मास इलेक्शन आर तो जों जयिंनाय न आरो तो जों कप्लायिंनाय न आबनो कारै जून मास हायनो हाय बीसी इलेक्शन फाइदङो ओ बीसी इलेक्शन बाहायनो 17 पेकवार जला जे नगर 20टा बीसी दङ नर नब सह 20टा बीसी बाहायनो जो अनकन्टेस्ट बीसी इलेक्शन जो पास खालायनि रहलायनाय ठीक आतो पास खालायनि रहनाङा अनकन्टेस्ट जों पास खालायनि रहनाङाय आबो हायखाय 2028 बाहायनो जो कायसा फैक्टरिङै चिनि जे ताबु रियाखनि तमन दाबि रखन पाइ टू पाइ ए टू जेड जों आदाय खायतुबनाय ताबुक ते बुकुक सो आबोनि बागै नरक तयारंदि सुचारंदि चिनि बिसिङो तेबो मजबुत दंदि बस कांनि इलेक्शनो बाहायके जों निजिनो इनभल्व खालायै गाहाम खालायै पार्टिसिपेट खालायै चिनि दाबिनो जों बाहायके आदाय खायतुबनानि आबोनो नरक निजिरानि बिसिङो साबदि abang kani kobok tongnai nor ni bagai tini Reported by Biplav from Ratanpur, Chini Khorang.